Takmičarski program se uveliko zahuktava i nimalo neće biti lako žiriju da ove godine izabere najbolje, jer svi do sada prikazani filmovi imaju određen kvalitet i zanimljive ideje. U sklopu trećeg bloka je prikazano 11 filmova. Najzastupljeniji su bili Hrvati sa 3 predstavnika, Mihaela Muller, Darko Bakliža i Simon Bogojević Narat. Film je rađen prema motivima iz knjige Cvijet bitke Fiore de Liberia iz 1410. godine i dijalog u paklu između Makavelija i Montesquiea Morisa Jolija iz 1864. godine. U maglovitom podzemnom svijetu arkadijskog ugođaja žive neobični likovi. Njihovi misteriozni doživljaji i alegorija su odnosa između izumrle tradicije i doktrine političkog djelovanja. Iz Bosne i Hercegovine je bio jedan takmičar i to Enis Čišić sa filmom AIM. Ovaj Sarajlija prikazuje unutrašnji dijalog između egzekutora i žrtve u kombinovanoj 2D i 3D tehnici. Iz Poljske su ovaj put bila 2 filma, a jedan od njih je čuvene braće Kvej Maska. Najnoviji film braće Kvej, režisera i lutkarskih animatora s muzičkom pozadinom Kržištofa Pendereckog i scenarijom koji je adaptacija romana Stanislava Lema, je smješten u tehnološki naprednom, ali ipak feudalnom svijetu. Prekrasna duena je stvorena za određeni cilj, ali će biti prisiljena da bira između obavljanja zadatka za koji je stvorena i ljubavi. Osim njih u ovom bloku od sat i po vremena prikazani su još i francuski, njemački, austrijski, američki i film iz Velike Britanije. 2 ljubavnika su slomljeni radi udaljenosti svemira. Kada se putovanje na drugu planetu katastrofalno pogorša, jedino što će ih ponovo spojiti je muzika koju vole slušati zajedno. Sa novim milenijumom slovenački kratki animirani film je doživio povratak izvornom autorskom pristupu. Nova generacija je željna da bude viđena na međunarodnoj sceni, a izbor od 12 filmova različitih tehnika animacija koji su prikazani u programu savremene slovenačke animacije pokazuje zavidan nivo kvaliteta. Najnoviji važan komercijalni događaj u istoriji slovenačkog animiranog filma je uspješan završetak animirane serije Grege Mastanka, Pjesnici. Smrt Mitije Mančeka zamahuje svojom smrtonosnom kosom širom svijeta. Film nudi jedinstvenu, ali vrlo direktnu i beskompromisnu kritiku ljudskog uma, sebičnosti i pohlepe i onog čemu to vodi. Smrt je film koji je napraven tehnikou skraćenja na filmovi trak 35 mm i priča je o tome kako smrt kosom seka po cijelom svijetu, onda se pokaže da je razlog zbog kojeg seka je da seka zbog para. Najnovije osvježenje se osjeti u oblasti lutkarske animacije. Špela Čadež je uspješno predstavila Za sukanec, Neko po mjeri, o krojačevoj svakodnevnici koji kada je sam usmjerava misli na posao, ali kada se ljubav umješa u igru, njegove misli bude teško kontrolisati. Drugi njen film je Ljubavna groznica koji se prikazivao širom svijeta, a priča o bolu u srcu i nepresušnim suzama. Bio je proglašen za najbolji studentski film animatike 2007. godine. Oba filma nude priče koje obiluju svakodnevnom poezijom i velikim animatorskim vještinama. Katalena Taldovska je priča Živa Moškrića o pastirici koja vodi stoku prema brijegu na ispašu.
Animirani filmovi Kolje Sakside prikazani su na festivalima kao i na televizijama širom svijeta. Kido Katapult je o djevojčici Kido koja živi u malom selu u podnožju Alpa. Svakoga dana ona i njen prijatelj Mačak voze tricikl do obližnjeg brda gdje raste čudotvorno drvo u kojem se nalazi stara knjiga. Budućnost animiranog filma u Sloveniji je svijetla. Poznata britanska animatorka i supruga Phila Malloya danas je imala retrospekciju svojih filmova. Rodom je iz Praga, a studirala je na Kraljevskom koledžu u Londonu. Publika je mogla da vidi 5 njenih filmova. Really, it's very hard to say how we influence each other. I am sure we do, because we have been together. Teško mi je o tome pričati. Ubeđena sam da ne utičemo jedno na drugo, iako dugo živimo zajedno i radimo u istoj kući. Drugačiji su nam mišljenja, drugačiji su nam stavovi. Ja sam više intuitivna, on ima više filozofsku stranu. Teško mi je razmrsiti uticaje jednog na drugog. Za rad na filmovima koristi različite tehnike, a posebno zanimljiva je tehnika pletenja koja je dosta zahtjevna. I have always been knitting and crocheting and animating with puppets. Nisam uvijek koristila tu tehniku veza. Počela sam tek prije 10 godina. Animacija može biti veoma brz oblik komunikacije sa publikom i prije sam koristila razne materijale koje su zavisile i od teme filma. A tek kada sam se preselila u Wales, sjetila sam se da sam kao mala bila učena kako se veze i onda sam počela i sama da stvaram objekte, razne stvari i lutke napravljene od tehnike veza koje sam kasnije iskoristila u animaciji. Ta tehnika mi je dozvolila da mogu da spletim i priču i naraciju i to je tehnika veza. Ta tehnika veza može vrlo lako da izrazi ono što animator želi da kaže. Ovaj program koji sam pripremila za festival u Banja Luci uglavnom su animacije urađene tom tehnikom. Trenutno radim sa drugim tehnikama koje su više eksperimentalne, mada tehnika vezanja je predivna i tradicionalna, mada može da mi uzme puno vremena jer potrebno mi vrijeme dok ja ispletim lutku pa tek onda počnem da pravim s njom animaciju i zatim priču. Osvojila je mnoge nagrade, među kojima i 2 BAFTE. Njeni filmovi su angažovani, a posebno se to odnosi na položaj žena u svijetu. I don't know where you got the information that I can only make movies about feminist issues, but that's a kind of label I have been given, but I have made films about. Ne znam odakle vam ta ideja da su moji filmovi feministički i to im nije prva namjera. Uloga feminističkog animatora mi je nametnuta. Radila sam i druge filmove na temu obrazovanja, identiteta, rasizma, puno više stvari. Drugi ljudi su proglasili moje filmove feminističkim. Ja sam rođena u Češkoj, koja je tad bila socijalistička zemlja. I kad sam došla u Englesku, osjećala sam se vrlo slobodno i jednako. Tek kada sam se udala i stvorila porodicu, shvatila sam da mi se određene uloge nameću i da me sama stvarnost gura u određene pozicije gdje se ne osjećam slobodno. Ali moji filmovi i nisu namijenjeni ženama, jer one već uveliko znaju kako se osjeća žena koja ima uloge.
već muškarcima, a i muškarci su ti koji isto imaju svoje uloge koje su ugurani u sličnu poziciju i teško je napustiti te uloge. Kompanija Kečkemet Film Ltd. Je osnovana 1971. godine i od tada je masovno prihvaćena kao jedna od vodećih mađarskih firmi za animaciju. Radi koprodukcije sa nekoliko važnih filmskih studija i ulaže u prestižne projekte. Ove godine na festivalu se prikazuje nekoliko filmova iz ovog studija, a u prvom programu su posjetioci mogli da uživaju u 12 filmova za djecu. Abrakadabra je veseo i lepršav film i u njemu je prikazan čudnovat bajkovit svijet koji može biti prikazan jedino kroz animirani film. Dječak osmisli bajku samo za sebe i u njoj ožive sve zabavne stvari koje jedino dječja mašta može razviti. Film Leo i lav, snježni lav donosi priču o levu koji mora otići po drva i uvrijeđen se ne vraća duže vrijeme. Fred ga krene pronaći. Nađe zaleđenog lava, dovlači ga i otapa, ali od njega ostaje samo lokva. U ovom bloku su se mogla pogledati još 2 filma o avanturama Lea i Freda pod nazivom Lav hrče i dijeta za mršavljenje. Pogače su film u kojem sirovi komadi paste ožive i počnu se zabavljati, dok ne shvate da im slijedi tragična sudbina, a to je da će biti skuhani. Kako bi to izbjegli, oni ubijaju domaćicu. Kako se zoveš? Anđela. Šta si gledala unutra, Anđela? Predstavu. Jel te se svidjela? Jeste, a o čemu se radilo unutra? Evo, Lavu i Čiki. Lavu i Čiki, jesi prvi put ovdje? Nisam. Bila sam ovdje sa tatom i mamom puno dana kad bude bila ova predstava. Marko, šta si gledao unutra? Lava. Lava, jel ti se svidio? Jeste, a s kim si ovdje došao? S tetom. Je li bio zanimljiv crtanj? Hoćeš ponovo doći da gledaš? Da. Ako nam teta bude dozvolila. ASIFA, međunarodna organizacija animiranog filma čiji je glavni cilj promocija i zaštita umjetnosti animacije te podrška animatorima širom svijeta, djeluje proteklih 50 godina. ASIFA je organizirana u svijetu u najvećem dijelu na nivou zemalja i to u nacionalne ogranke ASIFE. Tako postoji i u Bosni i Hercegovini, ASIFA Bosna i Hercegovina, postoji u Hrvatskoj, postoji naravno u Indiji, ASIFA Indija. Festivali često surađuju sa tim nacionalnim ograncima, baš upravo u vezi sa programima koji se onda sastavljaju za pojedine festivale, da reprezentiraju nacionalnu kinematografiju te zemlje. Njezini predsjednici su bili najveća imena svjetske animacije, od Normana McLarena do danas kada je to Nelson Sin iz Južne Koreje. Međunarodni festival animiranog filma u Banja Luci sarađuje sa ovom organizacijom i ove godine je priredio prikazivanje 15 filmova iz Indije. Ova zemlja, a posebno njena animacija, je slabo poznata našoj publici. Eto, ove godine su organizatori odlučili da prikažu program indijskog filma i naša nacionalna grupa ASIFA Indija je pripremila taj program indijskog filma. Indijska kinematografija je, kao što svi znamo, vrlo bogata i vrlo plodna. Svi znaju za igrane filmove, a možda manje znaju za animirani film, ali u Indiji se vrlo mnogo radi animirani film i tako da je vrlo zgodno. Naime, teško je i nemamo prilike vidjeti inače tu produkciju, pa je to jedan idealna šansa da se publika upozna sa produkcijom Indije. Tako da mislim da je to vrlo dobar reprezentativan program i svakako će biti jedan dobar doprinos i obogaćenje festivala. Strip magazin Parabellum je prvo izdavačko dijete asocijacije strip autora i fanova iz Republike Srpske 9. dimenzija. Nastao je iz čistog entuzijazma i ljubavi prema stripu, a prvo izdanje je izašlo u aprilu ove godine sa 140 stranica.
U njemu su se mogli naći radovi domaćih autora kao i kolega iz Srbije, Kanade i Japana. Posjetioci ovogodišnjeg festivala Banja Luka 2011 imali su privilegiju da vide novo drugo izdanje magazina. Broj 2, odmah da kažem da je mnogo bolje od broja 1, a broj 1 isto bio odličan. Skoro duplo veći broj stranica, znači sadržaj je bogatiji. Zadržala se koncepcija ista, znači nismo tu odstupali, a koncepcija je sljedeća, kao što sam pomenuo, prvenstveno promovisati radove, što više ljudi sa ovih prostora koji se nekada bavili, koji se i trenutno bave stripom i ovih najmlađih koji će se baviti u budućnosti. Sve to naravno potpunjavamo sa radovima kolega iz, ja kad kažem domaći strip mislim na strip svih bivših jugoslovenskih republika, tako da u ovom broju imamo radove dosta strip autora iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, jedino nemam autora iz Slovenije. Ali zato imam nekih internacionalaca iz Kanade, Italije i Bugarske. U ovom broju smo također predstavili 2 najaktuelnija strip serijala na našim prostorima u posljednjih 10 godina. To su domaći serijali Vekovnici Marka Stojanovića i Zabava za cijelu porodicu Vladimira Tadića. Za razliku od prvog broja, novi predstavlja mlade i nepoznate autore, od Nebojše Đumića, Božidara Došenovića, Gorana Lojpura pa do najmlađeg Milijana Forca. Pa mislim da je postojanje jednog ovakvog časopisa, što je veliki poduhvat na ovim prostorima bivše nam države, u tome što mi želimo da mlade ljude koji se još, da kažem, nisu opredijelili, potaknemo na bavljenje tim, da kažem, kreativnim radom, jer dosta mladi ljudi koji se bavili stripom ne moraju apsolutno da završe baveći se stripom, nego dosta ih bude i animatora i arhitekata i svega, tako da mislimo da je taj jedan kreativni moment u svakom slučaju jako bitan za obrazovanje nečije ličnosti i nastojimo, znači, uz to da i promovišemo strip, u stvari da mu probamo vratiti, da kažem, onu pažnju koju je nekad imao, sa jednom bitnom razlikom. Želimo da dokažemo da je strip jedna ozbiljna stvar, da nije šun. Nakon Ecole, druga francuska škola koja se predstavlja na festivalu ove godine je Gobelins. To je škola vizualnih umjetnosti koju vodi Trgovinska i industrijska komora iz Pariza. Obrazuje studente i profesionalce za sve poslove u multimedijima, za fotografiju, grafičku umjetnost, industrijsku grafiku i animaciju, čiji je odsjek osnovan prije 30 godina. Studenti posljednje godine studija imaju priliku da urade diplomski film u tradicionalnoj, ručno crtanoj ili digitalnoj tehnici ili u obje tehnike. Ono što je zanimljivo za ove radove je da je na svakom od njih radilo više autora. Međunarodni festival kratkog filma i animacije Open Cinema u organizaciji Art Center Bjerek dešava se od 20. do 28. avgusta u ruskom Sankt Peterburgu. To je jedan od najvećih festivala u Rusiji. Вряд ли можно сразу забыть. Испанский режиссер Фернандо Франковский. During the 7th edition of Open Cinema Film Festival in St. Petersburg, we had the first time of... Već 7 godina imamo otvoreni festival u Sankt Petersburgu, a prošle godine imali smo priliku da po prvi put sarađujemo sa Banja Luka festivalom. Open Festival je sam po sebi mnogo različit, mješovit, uključuje mnoge žanre, od animacije, kratkog filma, fikcije, a i sarađuje dosta i sa drugim festivalima iz Kanade i primjer Kanada i Čehoslovačka. Ove godine prešli smo na nešto što je posebno i ono što je inspirisalo kako amatere, tako i profesionalce, a to je Banja Lučki festival. Njega smo prezentovali na svom festivalu i bez obzira što je Banja Lučki festival fokusiran samo na animaciju, imali smo priliku da prikažemo filmove iz Bosne i Hercegovine publici u Rusiji. Nakon što je festival animiranog filma Banja Luka 2011 predstavljen izborom nagrađenih filmova na njihovom festivalu, gdje je članica žirija bila i Dragana Protić, Banja Lučki festival je uzvratio gostoprimstvo.
Gostovanje festivala iz Banja Luke je bila jedna od najboljih promocija grada i festivala van granica Bosne i Hercegovine.